waɗi hitande ittika o immojo men inneteɗo Habib Marwan Camara ka o muti e nder leydi La Guinée ha hande ka wonɗen ɗo joni goɗɗo anda fi makko humpitaki fi makko donc hoore metto ɓernde tawata e hoore ande hoore mapande watti e ɓeygure makko nden donc ɗum min jaɓɓori nde hitande ɗo ittika o nanga yewno yiidi premier ministre en chef du gouvernement monsieur Amadou Riba holli timo fi ko o nanga kon solution heɓaki no woodi kadi ministre de la justice on yawno kadi men yiidi makko on ɗon o inni komin yawmen yiida procureur général près de la cour d'appel on inni men ɓayi procédure enclenchame komin woni ɓaawo procédure judiciaire koye woni ɓaawo ɗum ɗon on ka te tribunal de première instance de Dixing kulolngol ittika CNRD on ari journaliste ɓe ɓen ka leydi La Guinée ɗo no huuli hino maapi buy no fermi buy kadi hay ka émission ji maɓɓe joni ɗon ɓe suusatamo kala no huuli ɗo ko wawata en wallitade ha heɓon heɓɗen ko laaɓi kon fof ko hombo nangi Habib Marwan Camara ko laamu ngun wawata wallude en ɗum ɓe ɗaɓɓitamo ha ka ɓe yimo ɓe yiyon ɓe jonnita en mo haray ko ɗum ɗon men tori laamu ngun